Regular chalai kan Hey guys, welcome back to my new video. Onak din ni parang tini hai vlog sing pikha. Ke imo geto sung kharsi puja uthamani vlog yang memories ni bangai video upload khani ni khai mani nai tong ni narok. bongke pura kupajak do mane polisi na kupai do jak na take pura thigon dong taba अच्छा Tab ke sung book rok nai tong o book runani geto kaisa na pai na kha. Tab ke kukui masa blog khai tong o bo blog khainani mucho ke ang bono reiru khata. Tini bo mangnok khlainai. Ke sung phai mane ke komoi ang abai abain kukui gamo ke komoi ni botani busa jogrok bro phaijak. So guys, tab ke somo tekrom nai buskango. Ke tak somo mo tekrom painai. Am pure ke thanai gui nani mela ke abai kon nai buskango. Tab ke yang krom painai satung rok kupramang ke gorom onek thanda rok noi nalai nei bathalai kheiro. So guys, angke e arono first kharsi puja nainani phaijak. Endok sabo phaya ko comment khai di. Songke order rukha watermelon omoseni bagoino. Sung tenjon ni bangai order roi rukha ge masang kita no yabo ice cream nong sajak. Ke jara phaya ko ang brongo sanai imo ke ul agol tlao khoyar puro ke imo sabta kaisa puja choleo kharsi puja. Ke nong paimani pore ang no pe khlai rokha kaisa 30 rupees ke tinjon ni 90 taka paka. Ke imo ang laso khibui maruka ang asuk sai manya imo herok borok mangsing pa samayata. Ang ke jusok simisi nongo melawo. Imo hingke abai ni kukui melawo hapka matro sibo imo himani noguinai sanjak bufano ge thana pro bo bhaki jai noka afro bo sanoi no mankha pai maruka. Iroke budok kamano rang rui ke songke kalia pesi time nalia. nubra phaija क्या बोला तूने Mobile hamia ni bangai video rok khajiga do guys. Ke mo gang just memories ni bangai dai hoi ruka waisa somoy tongke video khayuta asono